Riri bururi urakungwira muthe wa ciana gitaru-ini kia Afrika. Akenya nimoritwo guthurima wega atongoria aria marenda iturwa githurano-ini kia mweri wa kanana niguo gucagura aria mari na matanya makugacirithia maundu makonii ciana. Meriono iketio ni John Kamangu, munini wa speaker Nairobi na mwikiriri giti wa gikundi gia scout sub-county-ini ya Njiru, uria weraniire kurikiriria waki wa mucii wa ciana mwena uyu niguo guteithiriria ciana nyingi iria citari na wikaro. Tunaria Plateau Center Ruai 20 acres anongere thikari na kone national government igirire tondu enuthu itigire kurikira nzune becha nini muno ciana icio cia rehabilitation ile cio cia Nairobi cireho Ruai tondu kio twigire mugunda ucio Ruai na mundu ucio ni ndasetira side de cancel 202 koguo mundu ucio ndio ndagite ndu wa ciana ici. Mwena-ini wake Margaret Duta, afitha murugamiriri wa tafarira ngurani sub-county-ini ino ya Njiru, augite ni ugiririki wa aria mari Atongoria-ini kurumbuia mabataro ma ciana. Angalia sana tuangalia kama mtoto msichana. Watoto wasichana tunafaa tuwakumbuke kwa sababu ya sanitary towels, kama pia tunafaa tuwakumbuke na mavazi, chakula, na tujue ya vile ambavyo watasoma. Watoto wengi huwa hawasomi, kwa hivyo tunaomba kama ni serikali iweze kuwa inaangalia children's home na jicho la huruma. Utone hedegira scout negumenya uria togukone thikari wege no waka make sure kuri kigena giekirwo ya ciana ta cia scout na cia ici kuhoneka. Oho makiria atongoria guthingata thayo hindi ya ithurano kuona riria kwagia na njukaniriro kaingi igomagera ciana na atumia. Tunapoelekea mzimu wa siasa, kama sisi wana skauti tunakuwa mstari wa kwanza ama wa mbele kuelezea hali ya peace ama to claim about peace, kusiwe na furugu yoyote. Scouts tunasema peace and peace and peace kwa sababu of the election last time iliharibu mambo mingi, so we are going for peace and peace and peace. Atongoria aya ni maheanite uteithio wa irio kuri micii itiganite ya ciana arita njira ya gucokia guoko kuri muingi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Ngina wa Waduro.